mwami nyiribihe yo tuzamuye ibiganza byacu Yesu mana zo kwishira hejuru hagati muri twe bicecekeshwe umugambi wawe mana ibyo ushobora kwirata hagati muri twe tuze bicecekeshwe kwangiriza ubugingo bwacu ariko ibyo byose wabiturinze mana watsinze urupfu na satani Yesu Kristo graneza abo ucinga ino video abareba kino gitaramo mana we turagutaramiye muri iki gitaramo mwami mana nyiribihe bibabaye izina rya data mwami Yesu yo cubareka ibicawe abaza mwami mana bose abaremerewe n'imitwaro itandukanye mana bose mwami mana uganeza koko kwawe mana kuzabakoreho imbona ndenze wa musozi zaririmba uziyana nimara kwambuka rwa ruzi zaririmba uziyana imbona ndenze wa musozi zaririmba uziyana we nimara kwambuka rwa ruzi zaririmba uziyana we mfite urukumbuzi mu mutima wo kuzumva izina rya Jerisha iyamagawe n'umukiza zaryumva kandi zagitaba we mfite urukumbuzi mu mutima mana we izina rya Jerisha we iyamagawe n'umukiza zaryumva kandi zagitaba we mfite urukumbuzi mu mutima izina rya Jerisha we rihamagawe umukiza zaryumva kandi zagitaba we imana ndetse musozi zaririmba uziyana nimara kwambuka kagwa ruzi zaririmba uziyana we imana ndetse musozi arutiri maritibre vanizolo maritike otarabanda waruzi we zoririmba koziyana we imana ndetse musozi zaririmba we oziyana we imara kwambuka rwa ruzi zoririmba koziyana we yansigiye isezerano yuko atazasigana mbawe kandi uko se yamukuze niko akunda je munyabyaha we yansigiye isezerano yuko atazasigana mbawe kandi uko se yamukuze amukunda niko naje akunda ndi umunyabyaha we Ibona ndezi wa musozi we zaririmba we uziyana we imara kwawe mana we waruzi we zuririmba uziyana we ariko mana twegereje abadukurikiye tubaye kaze muri mwanya wo gutaramira Imana turabaramye turabakozi b'Imana tubaye kaze umuntu wese ukurikirana kino gitaramo cyangwa se watchinga ino video kuri no channel Daudi nde pianiste
Daudi muzokande subscribe na share na comment na like no kuri channel ya Nakivale TV ni subscribe na comment na share na like. Imana mumugisha Daudi muvandimwe yitwa SP ni umurami umukozi w'Imana ni umukristo ni umuyumbe azaririmba neza ni umutarami nawe afite channel SP SP inde SP irindi riri Harerinka iyo niyo channel muzamukora kuri kara kazogera nuko muteze imbere. Uyu muhungu yitwa Gisubizo ni umuramyi ni umukozi w'Imana ni umuririmbyi mwiza. Nanjye nitwa Senga Patrick ndabakunda. I love you mwese. Turamukije guyereka intumwa y'Imana. Turamukije guyereka intumwa y'Imana. Bugingo na Franka muri Arizona aho yicaye na Napoleon na Mbonyi Israeli aho yicaye. Turabapepe mu izina rya Yesu. Mani bamugisha. Maua dunia imejaa maua najaa maua anitia niende yachone maua siyarabisha uburavyo bureze buramamagara ngogendewe Gede sorome siyarabisha uburavyo bureze buramamagara ngogendewe Gede soromewe nubwo burabishe kandi ari bwiza nubwo burabishe kandi ari bwiza zikwara ubwigihe gito ukuma ubusambanyi bureze ubujura bureze we isangano n'ishari sivyo zonyene we wasiwedeka sindu wawe fiti ikindi gihugu uracagenda fiti ikindi gihugu we uracagenda ukinifunza kupambana nitashinda tena zaidi ukinifunza we kupambana nitashinda tena zaidi ukinifunza nitashinda tena zaidi ukinifunza kupambana nitashinda tena zaidi. Tunakutaramia Imana. Sio mimi tena Kristo ndani yangu hayo yanitosha. Sio mimi tena Kristo ndani yangu hayo yanitosha.
yanitosha neema ya Mungu ndio uzima kuyatambua kwenye mapungufu yangu, ndipo nguvu zake zatimia. Ndipo nguvu zake zatimia. Atukuzwe Mungu. Amen. Umuntu wese ukurikirana kino gitaramo, Imana imusubize. Amen. Kandi Imana ikora imirimo n'ibitangaza. Hari ijambo rimwe ngiye kuvuga ku bantu bafite ibyifuzo bitandukanye, abantu bafunzwe, abantu bagwajije, abantu bafite indwara zikomeye, abantu babuze imbyaro. Mana utabare abantu muri kino gitondo. Kubwa kino gitaramo, umuntu wese ukurikirana kino gitaramo abona imbaraga zawe Mana. Umuntu wese, haba ari mu bihugu bya Afurika, haba ari mu bihugu by'Uburayi, Mana ukore ku mitima y'abantu, kandi abantu bakerebukira, abantu bafite imitima icishijwe bugufi bongererwa imbaraga, abantu babuze ababo muri kino gihe bongerera imbaraga. Nimbona ndenze wa musozi we zaririmba Hoziyana, nimara kwa urwo ruzi zaririmba Hoziyana, biturukumbuzi mu mutima rwo kuzumira izina ryawe, riyamagawe n'umukiza, zoryumva kandi zogitaba we. Mana we, irimo ibibabaro murabeho, ino muri isi murabeho we, ngiye kwa data we. irimo imibabaro murabeho we, ino muri isi murabeho, ngiye kwa data we. Yesu yasanze ndi mu rugo, ndikuyobora umukumbi w'intama, ambwira ko we eba byose namukurikira wera. Yesu yasanze ndi mu rugo, ndikuyobora umukumbi w'intama, ambwira ati eba byose namukurikira we. Isi irimo imibabaro, irimo imibabaro we, murabeho we, no muri isi murabeho we. Mana we utabara umuryango wa Butoto Mana. Baba we, natabiri, chukua kitanda chako uende, ninaamuru, chukua kitanda chako uende. Sio mimi ninasema, Bwana anasema.
Ai mana we Mungu si mzalimu ili ajute, wala si mwanadamu ili aseme uongo, wala si mwanadamu ili aseme uongo. Amini, amini, ni mwenye hakika, hakika atatimiza. Mungu amini, ni mwenye hakika we, hakika we atatimiza. Hadi tani mwamini ni kweli, ni mwenye haki, ni baba yetu yeye. Anatimiza, akiahidi anatimiza. Mungu si mzalimu ili ajute, wala si mwanadamu ili aseme uongo, wala si mwanadamu ili aseme uongo. Aminiwe, aminiwe, ni mwenye haki, hakika we, hakika we. Aminiwe, amini, amini, oh, ni mwenye haki, hakika, hakika. Aminiwe, amini, amini, hakika we, hakika we atatimiza. Amini we, amini, ni mwenye haki, hakika we, hakika we atatimiza. Amini we, amini, amini, ni mwenye haki, hakika we, hakika we atatimiza. Mungu si mzalimu ili ajute, wala si mwanadamu ili aseme uongo, wala si mwanadamu ili aseme uongo. Tema uvaisi amini. Tani mwamini vikweli, iwe akili baba yetu akiahidi, akiahidi anatimiza, akiahidi anatimiza. Kiahidi si mzalimu ili ajute, wala si mwanadamu ili aseme uongo, wala si mwanadamu ili aseme uongo. Aminiwe, aminiwe, ni mwenye haki, hakika we, hakika we aminiwe, amini, amini, ni mwenye hakika,
hakika wewe, hakika wewe atatimiza. Amini, 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 niwe hakika wewe, hakika wewe. Daudi wewe. Amini, 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 niwe hakika. Atukuze Mungu. Ariko iki gitaramo asubuhi na mapema mimi nitaimba kabla ya kunena kwako nitaimba. Asubuhi na mapema mu gitondo kare kare, mu gitondo kare utaraca umuntu unyoni zitaravuga naje nani ntakintu ndavuga kama ndi ubuzima bw'umwana w'umuntu ayewe nukubaho rimwe gusa. Iyo ubuzima bw'umwana w'umuntu nukubaho rimwe gusa. Iyo urangiye byose biba bishize. Iyo urangiye byose biba bishize. Iyo urangiye byose biba bishize. Ubuzima bw'umwana w'umuntu nukubaho rimwe gusa. Iyo urangiye byose biba bishize. Iyo urangiye byose biba bishize. Uhora usaba Imana, uhora usaba Imana wikwiyereke. Uhora usaba kandi we, uhora usaba Imana wigukorera ibitangaza. Mbese kubukiriyo hari igitangaza kibiruta. Mbese kumugihumeka sico gitangaza kiruta ibi. Ubuzima bw'umwana w'umuntu nukubaho rimwe gusa. Iyo urangiye byose biba bishize. Iyo urangiye byose biba bishize. Uhora usaba Imana. Timuzi ko hari abantu bunyine gumucuranga. Timuzi ko hari abantu bunyine bari bafite plani, baba planning ibintu bazogeraho ariko batabigezeho. Zaburi 118 umurongo wa 24 na 25 azavuga ngo uyu ni wo munsi Uwiteka yaremye tuwishimire mu bwese. Nuko ngo nyuma y'ahanga turiko kuko bo twita andi mazina. Nizo tarishaka gusobanura iki? Byari bishaka byari bishaka gusobanura ngo aho uzukoresha igihe cyawe neza ntutazi ikiri buze kuba mu kandi kacu. Uhora usaba Imana wikwiyereke. Uhora usaba Imana wigukorera igitangaza. Mbese kubukiriyo hari igitangaza kibiruta. Mbese kubugihumeka sico gitangaza kiruta ibindi byose.
witinya Goliyati uri imbere yawe mu bibi no mu byiza umwami ihema ryo gushima witinya Goliyati we uri imbere yawe mu bibi no mu byiza umwami ihema ryo gushima mu bibi no mu byiza we umwami ihema ryo gushima waba urwaye cyangwa urwaze waba urwaye cyangwa urwaze ayi waba urwaye cyangwa urwaze umwami ihema ryo gushima urangana na litiro zishobora kugura ibihumbi 10 by'amadolari ku isegonda imwe. None tekereza twebwe tuba tubura umutwaro ku munsi ko murabona twebwe tuba tugera arakarimbo twahimbye kikorari yacu uzindeteze imisatsi yacu ukwihuriro ry'amagufwa riteye mu mibiri yacu urabizi usingano y'umwuka duhumeka ku isaha ku munsi ku mwaka Yesu urabizi tuzoyasa turetegereje winners worship team ibarara muzotwumva ota Yesu arakora hari Imana itameze nk'abantu hari Imana idakora nk'abantu na nyuma ya zero irakora na nyuma ya zero irakora na nyuma we na nyuma ya zero irakora na nyuma ya zero irakora na nyuma we na nyuma ya zero yakora na nyuma ya zero na nyuma we na nyuma ya zero irakora na nyuma ya zero irakora na nyuma we na nyuma ya zero irakora ya zero irakora Atukuze Mungu. Na nyuma ya ziri Imana isi Yesu nyuma y'ubusa wari bana Imana data Imana izikorana imeze hari umwana ari umuhungu mpambona muri bano bavandimwe bataramye hano muri bari abasore bicaye hariya bamwe bari atwara koranya akazi birenze tuze kurara hantu mu birunga iyo wabo w'intare muri bisi zikugusa hari hantu harakomeye shombili mwene wabo ayiwe ari witani shombili mwene wabo mulozi mubandi chanya wali kizikola anakuya kokola ala mukulahira shombili mwene wabo uyo yali witani shombili mwene wabo umurozi mubandi sema amen. amen Ariko muri rurase hariko abantu mubaze mukande subscribe mukurikirane kino gitaramo kuri channel ya Nyakivara TV mukurikirane no kuri SP Harerinka TV mukurikirane no kuri pianiste Daudi
noneho turashize isi yashize mubeho amen. Hari akajambo mbasangiza gato. Bibiliya zivuga ngo iminsi y'umuntu irabaze. Umurinzi yavuze ngo tukikubita ku mutima ngo uvuge uti ngo ndakomeye. Haleluya. Bibiliya kiravuga ngo ndore ndaza vuba. Ibihe by'imperuka ngo azaza ngo ibihe birusha ngo abantu ngo bazikakaza baziremereza bazikakaza ngo kandi ngo bazoba bakunda impiya ifaranga ubu ni ziza dunia mbona watu sumbua dunia watupeleka wapi? Najiuliza moyoni mwangu nikiyaona yanayofanyika huku, watu watakufa mpaka lini? Vilio mpaka lini? Matatizo mpaka lini? Dunia mbona watu sumbua? Dunia watupeleka wapi? Babwira kano kantu ariko mana we hano hari indi channel yitwa Elohimu 7 TV. Noneho turuzi wa wangabe ari umuhungu bitego umuntu wese arakeneye undi uko bano bahungu bari banke Daudi yarankeneye naje nari mukeneye Gisubizo yarankeneye nawe naje nari mukeneye Gabi yarankeneye naje nari mukeneye SP iwe ni sinovuga gute bintu zose timagirira ijambo rangiye kubabwira Zakayo ururuka Zakarari wa Musa bararara mu wabo ururuka uyu munsi ndarari wawe. uririmbye Frank ahantu uri muri Amerika. Frank dore kurambona Frank ejo bundi twahuriye imbarara tugirana umwanya muto. None Frank iyi ndirimbo wayiririmbye ariko papa iyi ndirimbo wayiririmbye watekereje Aiwe nuweyo ambiduye ku mwana w'Imana narugufa nzibicumuro kubw'amaraso ya Yesu ndibuze. Amen 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 dumwana w'Imana. Amen 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 dumwana w'Imana. Amen Amen arakandi karimo ka Frank yaratwibutse ubwo twari dukishijwe bugufi kubw'imbabazi zayo zihoraho iteka. Yaratwibutse ubwo twari dukishijwe bugufi kubw'imbabazi zayo zihoraho iteka. Kubw'imbabazi zayo we kubw'imbabazi zayo zihoraho iteka. Yaratwibutse we yaratwibutse ubwo twari dutishijwe bugufi kubw'imbabazi zayo zihoraho iteka. Frank none niyo nkicyumva indirimbo za none ejo bundi yiriye iwacu hari umuntu uzuvuga ngo hari uzubyara akabyara umwana wiwe. uyu mudamu ngunaho ni Frank ako Frank ahantu uri I so much ayikunda yo Frank hari umuntu wavuze ngo uzubyara ng'umugabo ngo si umugore umwe w'abagabo benshi n'uw'abana benshi
ni ukuvuga ngo Frank ni umugabo w'abagabo umugabo ufasha abantu bose none ni mu mubabaro n'amaso Uwiteka aranyumva Uwiteka aransubiza ashiraho irengeye anyuzuza amasimeyo ndamukunda kubw'imbabazi ze zihoraho kubw'imbabazi zayo zihoraho iteka kubw'imbabazi zayo zihoraho iteka kubw'imbabazi zayo zihora Franka niwe turiho twamuhawe muri iki ariko uyu muhungu afite yes Franka ubukwe bwawe nubwo buzoba muri Amerika igitaramo twataramiyeho cya Frank ni ka cya kindi cya Paul na Sira ni cyagiye bawutukuba abantu bari ku macano mudahanuka ariko Frank ubukwe bwawe nubwo buzobera muri Mexique nzobuzamo ariko kandi je nagwiyereka nakwizera kera twarakatije mu bukwe bwiwe tuzogenda namwe muzogenda sikiliza dunia ujue kwamba mimi si wako naliyokuwa faida kwangu ni kama yameandikwa nimehesabi kwa haki kwa damu yake mtetezi jina langu limeandikwa kwenye kitabu cha uzima turururu tararara tararara ejo bundi Bishop Pastor Kado yatubwiye amakuru ya Mbonyi buke gucya turi imbarara nariko nusesera munsi y'imeza wantu yakuye imbaraga ura muhungu Israel Mbonyi una amafungo yakoze mu Buhinde mu bihugu by'abazungu ku nyanja bakamanuka bakaja ku mucanga akajyama ngo buce ngo yumva ngo ibintu byari dufise kurya kwiriba bafunguye ariko Mbonyi umubembe yarapfuye ejo bundi ngo ni mutetezi agirira ukwita ariko iyi ndirimbo isobanura neza sikiliza dunia ujue kwamba mimi si wako yaliyokuwa faida nayahesabu kama hasara nimehesabi kwa haki kwa damu yake mtetezi jina langu limeandikwa kwenye kitabu cha uzima. Hey! mvuye uana noneho Israel Mbonyi na Frank bagomba gutegura umukutano mu Minembwe tukaza dushaka muri iriya misozi yiwacu tutakiha tumwera amata mu dushashano mu mahanga tuyamwera mu nkongoro mu nkongoro akira haruguru utinda kwimana sukuduta ife tumaze iminsi tukuvugira mu mahanga mana tukeneye gutaha tuje kukuvugira ku misozi y'umurenge arakandu na ijuru reka banzure iwacu muvuye amen iwacu tegera banzure iwacu iwacu subira iwacu iwacu hazovuga umukunga hari abantu bazavuga ngo turino ngo tugende iwacu
turi kwitegura twarameshe jewe ngiyi nzo zikorera sente amaze ndituyirambike hasi kandi ga muri Kongo nta ni hasi mu buzatsi harambije ayowe amaze havuge baze mucara Mana wadutabara mu misi ya kera nanone uzaturegere tugeze kugupfa kera wakwirigira bari mu mahoro tugufite ndikivuza undi muregezi ubwoko bwawe Mana wibuke uremere indi imigambi misha wibuke Mana amasengesho asogokuruza basengeye imurenge amajoro menshi bapfukame mu mazi ibyo nabyo Mana ubyibuke iyo ndirimbo tuzoyiririmba mu madegu n'iwacu ku Ndondo mu Rubarati ngasha tibura imyase ariko Mana we Taindi mana ziringira n'amana indizashira uzira sanje imirimo ye ntabwo igiye barika n'ikirondoreka irenze ubwenge taindi mana ziringira n'amana indizashira uzira sanje imirimo ye ntabwo igiye barika n'ikirondoreka irenze ubwenge imirimo ye ntabwo igiye barika n'ikirondoreka irenze ubwenge hakika Mungu ni mwema ametenda mambo makuu ni Mungu asiyeshinda hakika Mungu wangu ni mwema hakika Mungu ni mwema ametenda mambo makirikiwe ni Mungu asiyeshinda hakika we Mungu wangu ni mwema hakika we Mungu ni mwema ametenda mambo makuu ni Mungu asiyeshindwa hakika we Mungu wangu ni mwema hakika Mungu ni mwema we ametenda mambo makuu ni Mungu we asiyeshindwa hakika we Mungu wangu ni mwema nalikuwa kijana nami sasa ni mzee lakini sijamona mwenye haki ameachwa wala uzao wake ukiomba nalikuwa kijana nami sasa ni mzee lakini sijamona mwenye haki ameacha zao ukiomba nalikuwa kijana nami sasa ni mzee lakini mwenye haki ameacha wala uzao wake ukiomba nalikuwa kijana nami sasa ni mzee lakini sitamona haki
imigisha Imana imuribiye sinakurekura sinakurekura we ega sinakurekura amenye kuri sewe imigisha Imana imuribiye sinakurekura we wa mugore warugwaye agukoze warakira baritima wagusanze agukoze warabona wa mugore warugwaye agukoze warabona baritima wagusanze amukoze warabona kuri sewe imigisha Imana imuribiye namenye kuri se wa mugore warugwaye agukoze warangira we baritima yowe amukoze Isa Dawudi wabyaye Dawudi Papa Dawu kero cyankurebe neza Isa Dawu turagukunda wewe watubyariye Dawudi akazadukorera I love you turagukunda Where are you? tumugurire fanta numara udusenge Papa Dawu
Yemereka twashimye turishimye sasa hari ikintu kimwe abantu tutaramenya ariko mana mwogira ngo none ni igitaramo bene agakino ariko turanezerewe bino bintu ni ukuri bino bintu nta muntu wabiraranye nta muntu wabiteguye nta wabyirwa ariko kubera ko ari ubutumwa buturimo ni ukuri nizera ko ari umuntu buzokiza ikintu tuba tugikora k'abantu batabagira gusa ngo dushake ngo views ni ariko kino kintu tugikoze kugira ngo imitima y'abantu bari bababaye bari hariya hantu bari abagwayi bababona batogira nka bino bintu twadukora nka gutya barabona bino bintu barakira kwe nuko kandi n'ingumu zikiki zibaza nta kindi igitaramo iyo mutaramye neza mugatarama mukanumwe